Belediye Bingöl Umuduriye Tahsil Milli Sebay Zazaki yev projeye emsal vrazya. Merkeze Kulture Belediye Bingöl'de Sebay proje yev galazi tertibi programla alakayo pilmojniya. Semed Zazaki var. UNESCO sera 2008 یو راپور نشر کرد. گوره این راپور دنیاد 6000 حوزه زون را 10400 زون بن تعلق adib. Türkiye dız hotiyet zonuna rapordu cagret. O onun zonun ra yevzi zazakib. Sera 2008 raporu UNESCO radma egleba Türkiye semede zazaki tayn xebat o proje ivraziyay. ام پروژه را یوز بینگوال ده پی همکاری بلدیه بینگوال و مدیریه تحصیل و ملی فرازیا. زازاکی زوم ما تجربه خیر ما یه بونس بازار کویرانیک زوم بندیم. Galaze yine proje devam eden eğlem Frazen lakin çi hol nivejen endor maşallah zafmış vecem leka şarma vana zadaki bana vinni bana idrak kardeş mütefekkür med zadaki ankara proje Frazen hini bana valla hini şarma musema. O sebayena proje Merkeza Kulture Belediye Bingöl'de yev gala tertibbi. Programı galeri Paşmiri Sere AK Parti Cevdet Yılmaz, Vali Bingöl Yavuz Selim Köşker, Rektörü Üniversite Bingöl İbrahim Çapak, Reisi Belediye Bingöl Yücel Barakazi, Müdüre Tahsil o Milli Kadri Engin, o Sere Teşkilat-ı AK Parti Bingöl Yılmaz Sevenzi iştirak kerdi. Gala pekse kerdiş Reisi Belediye Bingöl Yücel Barakazi despey kerdi. Dıma Paşmire Sere AK Parti Cevdet Yılmaz kısey kerdi. Yılmaz mühmiye zazakiri dikkat ont, uva hemizon ayet humay. Bunlar tabii şeylerdir. Bütün diller Cenab-ı Allah'ın ayetleridir. O dıma proje Semed Zazaki var, diye şınasnayiş. Hemvalatyon projer alakayo pilmojna. Kıjın xud, ke xud ve zazaki xarnikir. Zun Türkiye zazaki xarnikirse, yo zun yocad xarnipse, per nüştüş pe mektep Çin'i ben. Semezon zazaki makali ve zonma veriyor. Ama herkes zonma kavurdet. Göstereyim baba. Çünkü gale mağla, mağale xuzi metra, millet zahbi, keyfreşiz bi,